Joko si travel Samarinda tujuan Wahau Berau Tanjung Selor. Ya, ini. Ya, ini. Letu kau tahu tak berapa sepir? Iya, letu Samarinda tujuan Wahau Berau Tanjung Selor. Ya, tanya boleh kena. Ususum barang lo dah. Susul barangnya. Ya kena. Weh, kata asa di mana kafe sana? Penumpang nak anu tasana penumpang kafe Allah. Penumpang harus membutuh kita. Betul anggota ya. Ya Reni. Ya Reni. Ibu setengah tuh nah ada 2 itu sepak 2 Oh iya Pak Supir. Ya, mana belakang baja selamat sampai tujuan. Ya. Samarinda tujuan Wahau Berau Tanjung Selor Nalamanang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ya kalau ke anggota Joka Berau hubungi Bang Iro nomor HP ku 0813 544 kali 727 WM Matero anggota. Ya Pak Kubani play. Ya ko tale wale ki matu kartu nama. Karena apa sih jalar gitu lepang alo teme. Lepang alo mana mali minuman mereka kakak sedih bilah. Iya ini adalah Pak Supir waktu gitu ini tak bilang perjalanan tadi. Takut gimana sedih. Oka lepat teme kasi nangirona sempat oka sedih podang supir kada lepat apa teme kak. Nah ya ciri-ciri lokasi teme. Sumpah ku agak naron nali supiriero. Assalamualaikum. Salam. Kamale. Saya linanya 10.000. Ya, 1.000. Iya 10.000 itu. Yes. Ya basang. Ya. Ya. Tapi di Iya. apa di masa dia lele negara. Tanah bodoh kesip kamu tambah nama turuk dalamnya. Sepitu nih 2 bapak numpakku. Lari maku Ya, bismillahirrahmanirrahim. Berangkat. Masuk lato nitip deh ini gagah. Untuk makan jalan lagi. Tanah bodoh penumpang. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ye. Iya gon rongon nangiro. Magai. Masalai kak. Dia monro. Ku sampai naruton remeli minumang. Kucuran na. Awe dia tapo hole so bawa mi kucuran itu. Tapale pa mo nange pasipir apa sikar lada ka teme. Awe. Bela aku aja yang kena kapang 10 kilo Tapi tajana aku tuh nah. Oh iya pasipir. Iya. Tegi tujuh kuruna ero. Eron releso ka? Sampai nasi sampai tonro tu mangal ya kak kajulopo, kakak tu tatongi wiring. Oh ya ruang ketimbu maluang. Iya. Oh yo, tajana pale aja tasal ikut coba nah. Bagaimana rasa sih kak tuh ko leki ka kutu sapa gitu kini cara lah ko sika kutu. Mana kalau esok dia tak paholi. Awe. Oh iya, kamu kata tatawirin na tatanae. Dia usahanya ale esok kan ale tak paholi ro.
Sekerlada kak sih maksudnya sekerlada betokai cedo teh meleko aku tuh itu cuma mabe mah podang kada pelepang apa sipir. Oh iya iya tajana pak tajana insyaallah ya. Tajana lah aja mata salah kutu pana di situ ler untuk tajana lah. Kamu kata tuh pas sipir itu tenai. Ya mah mana kero supir makur anu nak list coba dia apa aja lah putera aja lah putera. Aja lah putera yang. Bela pun kan enggak seprok lu. Kenal kau seprok lu si Jani lari. Mana kali itu pamri na apa kau? Awe. Aku saya pelari otomak gue. Penumpang itu ya rodin apa kita polis itu bang. Oh ya nak kapang erat kapang, enak kapang. Karo orang baju anu kesana coklat. Iya nak kapang nih. Allahu Akbar. Peko cara mo na eroleso. Di mapupaw Balik pa mak sipir. Balik pa madu poda aki padahal kita mungkin nang lemang ngeli tuh. Bila aku nak kerai. Bila aku kerau. Mana ka? Ada apa sipir wahai dia ulo ada katimana lu pergi ada tuh poda angin ai. Iya sekerlada kak. Dia mah mak meneh sangen rene. Oh iya. Iya pas sipir. Ya, insyaallah dia mah tuh. Aku betul ni resang jam-jam. Kan lo ni penumpang ke orang tudang di rumah tete. Ya. Insyaallah. Pepe ku cerano na ero. Tepale subami di. Macam itu ni warungnya. Kali pas le matu istirahat ke warungnya. Oh ya, macam ini. Kali pas lo pale. Istirahat. Ya, telepon nasi pale lo warungnya manre pakai minum kopi. Telepon lo istirahat. Oke.